Nā, hei te pō nei, ka tākoro te kapa no Rūhia ki te kapa no Amerika, ahakoa e hara rātou i te kapa o Pango, he hononga tonu tō te kapa Rūhia kia tātou. Ihu ki te ihu, rai ki te rai. These formalities though, the warmth in that we've felt, the challenge coming into the marae, exciting for the boys as well. They've never seen anything like this before. Toru te kaumā whitu o nā tau, ko ia te kaiako mona kai tākaro o muri. It's a good start to a World Cup, and it's something different. New Zealand's been great for the Russian guys. They love the culture, they love obviously rugby and the sport, and they know New Zealand is passion is rugby, so brilliant. I whānau mai ia i tokoroa, he kai tākaro riki a ia mo Aotearoa, kātahi ka huri ki te kaumā rima, me te takiwhitu i raro i te haki o Inarani. And I've been in Russia now off and on over the last 9 months, about a dozen times. I've been in some really weird and wacky places, but really cool, an experience. Kei roto a Rūhia i te puna si, ko te tukinga ākua nei ki Amerika tō rātou tukina tuatahi i roto i tēnei whakataetai, mai anō, mai anō. We need to get them experienced, they're playing it at the highest level. So yeah, hopefully in the future we can come out to New Zealand again and play some more sides and really test their rugby. Hei te pōnei tātou kitea i te tūturutana o te rā kōrero. Rā paira tā whai te kai.